Evde radyoya denge gele. جنابندان اوچیانا رادیو دنگه گلدن باش کدارین هجا ایرو 20 گلان 2025 سیشم ده بروکسل سال 13 لامده 14 امن اوچین نواروجه ده پیشکش بکن دست بک چند سر اوچین من HPG راگهان ایریشن ارتشا ترک این سرگریلا دوام دکن زوزان چولی کوجینن کرد اوی به پاراستن نمینن سپه مافتاده لبرلینه جبو قده خیال سرپیگه که رابه داخویانی بده لا میده بی پیشن که تی جای مشا آشتیا جواکی تی ارگانیزه کرن لقامش روی کنخواتا یک ریزیا کردی حد دارخست دوباره دن باشکو دارین هجام دست برفریان و چین خودی کن HPG راگهاند ایریشن ارتشا ترک این سرگریلا دوام دکه داخویانی نوین در راگهاندون چپمنیا HPG ببیرنگیه ارتشا ترک به توپ و بوسان ایریشن سرکادن گریلا یه نهره مذاب خاکور که متین اوگار دوام دکه هر اوها لهن دورانجی تکمنین قدخه کری هاتن بکارانین لگر زنگلی جی به بالافرین شهر بومباردمان هات کرن ایریشن ارتشا ترک هفته گلانه لهره مامتینای تونر علمه ین لکادا برخودان یا شلازه جارکی به تکمنی خدخکری و هجده گلانه جی لهره ماگار قادا گر زنگل دو جاران به بالافرین شهر هاتن بومبه کرن. دناورا 13 و 18 گلانه ده لهره ما شهید دلیل روجاوه زاپی قادا برخودان یا گر آمد یه دو جاران لهره مامتینای تونل علمه ین لکادا برخودان یا شلازه سه جاران جالی ارتشا ترک و به کپچیان بو هدف ایریشه و هول هات داین کو بین اهل وشاندن. دناورا 14 و 18 گلانه ده لهره ما خاکور که قادم برخودان ین بریزینه لولانه لهره ما گار قادن کانیسار که گره کون درشه دشتا کفیا گره سیسر گرگش یکماله گره زنگل و گره رشید لهره ما متینای قادا برخودان یا بشیلی لهره ما شهید دلیل روجاوه زاپه قادا برخودان یا گره بهاره به توپ و بوسان هاتن بومبه کرن دناور 15 و 18 گلانه ده لهره ما شهید دلیل روجاوه زاپه قادا برخودان یا گره آمدی و لهره ما متینای لقادا برخودان یا شلازه هزین ارتشا ترک هولدان هزین ما تحریک بکن و به آرمانج بان کرن گریلای آزادی ین کردستان ده چارچوبه ماف پاراستنا رواده به تکنیک برسفدانه رشان آگاهی برفره این برسف هزین ما بویرنگینه 16 گلانه لهره ما شهید دلیل روجاوه زاپه لقادا برخودان یا گره بهاره به تکنیک لهدفین ده پوزیسیون ایریشه ده بون ها تخستن وسایت که زرخی و سیستم که چکان کورکوت آل سر هات ایما کرن دربل وسایت که زرخی یا به تیپا کیرپی هات خستن 16 گلانه لهره ما شهید دلیل روجاوه زاپه به تکنیک لوان هدف آنها تخستن که لقادا برخودان یا سرگل ده پوزیسیون ایریش ده بون و دربل چپرکه هات خستن 18 گلانه ده لهره ما شهید دلیل روجاوه زاپه به تکنیک لکپچه و بو سوچک انگران هات خستن که ایریشی تونل علمه ین لقادا برخودان یا گره آمدیه ده کرن ده 29 نیسان 2025 ده لدردورا گند موسی یه ماکوی ولات پارز هجا تاهر آشرون جمالا حسین باکی یا جه اشیرا ساکی جبر قضایه که جیانا خوش دستا جبر که تاهر آشرون هجا بشاشیتی و ده انجام قضایه ده جیانا خوش دستا امگلکی ایشیان همیشه مالبات خواه دلشوات جدل هیستکن و پاروردکن بلاگل ما اشیرا ساکی یا والات پاریز و مالبات ما یا آشرون آهجا زانبه که تو نیارتی ما و تایر آشرون تنیه و بتا آوائی هدف نهاتیه گرتن بویر جبر قضای قومیه امجاره کدن جمالبات آشرون که اولاد خوش دستا و مالا حسین بکیر سرساقیه دخوازن
Jidelegen Kongreya Dozdemina PKK Zuzan Çevlikani zaman ku tekoşina azade ya jinen kurt ne kar ber be parastın be mine ugut jin ha baqirkirin re rubrune lemberi ve ke kes ne kare peşile tekoşina azade ya jine bigire. Rêbera bu ne tenê wisa warê ê pirsgirêka gelê Kurd pirsgirêka a 5000 sal zêdetirekî yani yekî jiyana ve ki nan dît ama îro bênan e bi vê şexsê ê jin da penasedî çakî wisa hebûna a rêbera bu ê gelê Kurd derxistolê hebî rêbera bu bi şexsê jina Kurd da hebûnek derxistolê nasnamekek derxistonê zanistîkek derxistolê jina yani hem ji bo jina Kurd û tevahî jin ki wekî netew cî digire dest rêbera bu hem nasnama xwe hem cî wekî garantiya a azadiya xwe dibînin yani tabi wekî hereketa jin em zelalin wekî hêzê parastina a jin em zelalin tevahî parçeyê Kurdistanê de em bi vê dizanin ki xilasiya me cî xilasiya rêbera bu da derbazdar e yani parastina xeta rêbera bu ew parastina tekoşîna azadiya jin be yani garantiya serxistina a xeta rêbera bu ye garantiya a civaka demokratîk e wekî hêzê parastina a jin cî yani wekî navenda tekoşîna me rêbera bu ye bi vê mijarê de ne tereddüt em jiyan dikin ne guman jiyan dik ber ku ew hişmendiya azadiya jin ki yani ava biye azadî bê parastin nave yê herî baş dizanî jin e yani. Bi peşengtiya mafta dîl Berlînê ji bo qedexel ser PKK rabe daxuyanî were dayîn. Almanya ji sala 1993 ve qedexedaniye ser faaliyetên PKK. Bi vê qedexeyê civaka Kurd a Almanyayê tê tohmet barkirin. Li dijî vê neheqiya mezin bi sûyekê Gulanê Ango Sibe li Berlînê ve çalakeke bêlidarxistin û banka hikûmeta Alman werekirin da ku dawî li vê neheqiyê bîne. Daxuyaniya çepemenî bi pêşengtiya maftat û civaka azad tê lidarxistin. Bi sernavê qedexeya li ser PKK'ya Almanyayê pêvajoya aştî û biryara xwe fesîkirinê ve li avahiya BPPK ya Berlînê saat 12 de daxuyanî bêdayîn. Di daxuyanê de wê derbarê serlêdana ku ji bo rakirina qedexeya li ser PKK jî wê agahî were dayîn. Li ser navê serlêdan wê parêzer Lux Tohon berdeka têkiliyên derve ya keneke Nilüfer Koç û ji partiya Çep Bodo Romelov û daxuyanî bidin. Parêzer û hevseroka mafta de hêyîk Gesvêt wê daxuyaniyeke moderê bike. Ferhat Ahmet anî ziman ku PKK ruh da gelekî mirî rasiya gelekî welê afirand ku dibêje em ji mirinê mezintirin û gavên destpêkê yê weke şoreşa jinê havêt. Ferhat Ahmet sozda ku di pêvajoya nû de jî hêjayî van nirxan be. Wextê PKK hîn hareketa apojî derket em dizanin yani gelê Kurd wekî hevalê Fuadî dibêje kefenê mirinê lê hatibû girêdan a ceva Kurd hey tuneyîn rewşek ku sade tekoşîna heta niha PKK da meşandin hevala hanî ziman ne tiştekî rihet bû yani tu mirîkî derxîne ji tirbê ji nûv de ruh bide êdî PKK ew gel rakir ser piya yani ji tirbê rakir ruh day had rewşek wisa ew gela bû we gelê bendeva tişrînê PKK gelek şoreş bixare yani ve temelê xwe de ava kir. Ser şoreşa jinê dîrokê de şoreşekê yekem. Gelê Kurd kiriye îro hêviya gelê cîhanê ê bindest. Sistema ge serok apo dixwaze ava bike heta niha çend gav havêtiye kes tê di rojava dixwaze bibîne ew ji meselî pêk haniya nahaniye yani herkes dixwaze xwe tiştekî jê bigire yani wek hêdiyakê bûye. Avana hemû nirxin tiştê gem lê xwedî derkevin. Şiar Ahmet ku çarênûsa
Çîrokê diguhere ji delegên Kongreya Dozdemîn ya PKK Şiyar Amed di şexsê Alî Haydar Kaytan Rıza Altun û sakînê Cansız de hemû şehîdgehên Doza Kurdistanê bi bîr anî Şiyar Amed ji bo serdana nû ya têkoşînê balkişan ser ziman û çanda Kurd. Rêvera Podîrokeke diguhere divê wê jê de ji wê re guhertina çîrokê yan ji guhertina qedera çîrokê tê gotin. Ji ber rêber Apo zimanê gelek çîrokan guhertiye qedera gelekî guher qedera mirovaniyê diguherîne. Di pêvajoyê İmralê de bi mitolojiyê wêje û hunerê hewl da gelekî vebêje. Mesele hin çîrok hene guhertina qedera wê geleke zehmet e. Lêbelê rêbertî guhert yan ticarî negot berê hatiye kirin hatiye gotin em çi bikin nayê guhertin. Destana Gilgameş mînaka herî eşkere ye. Me berê Enkidu weke lehengeke mîna Gilgameş din nirxand. Li rêbertî pişe cuda nirxandin kir. Yani şîrovekirina dîrokê her tim cuda bû. Niha jî bi şîroveyên xwe qedera çîrokê bi temamî diguhere ya din jî timî xwe cewherê derxîne holê. Yani rêbera po her tim cewher derxist holê hunera rastî jî ev e. Hunermendê herî mezin rêbera po ye. Lewma tişta ku jê re dibêje ez jê rizgar bûm tiştên şeklî ku li pêşiya deriyê nû astenge. Em ketin deriyê heqetê her derî di gelek merheleyan re derbas dibe. Weke tevger helbet em pir nebûne lê em jî ketineke demeke welê ku em cardin bi heybeteke ji nû ve ji dayîk bibe. Ez wê kelecanê di hevalan de jî hîs dikim. Ya din jî rêbertî timî bi penaseyê wateyê nêz bû. Yani di dema ku em dikevin de asûyê nû li pêşiya me vebûn ku em vê heskirin û dûsosiya xwe bixin pratîkê de. Em li ser nirxên 52 salan xwe nû bikin û derketinek bi heybet pêş bixin. Dayika Sema Yüce, Zenanur Yüce diyarkir ku ji roja rêber Abdullah Öcalan nas kirin heta niha diriya wî de dimeşin û got em îro jî bi wî re ne wî çi gotibe em qebûl dikin. چل سال 45 ساله و دواه از کارم حتی ایرو من ایوا بارا هلده گنجه که نه نکاره می نام هلده نکاره هم ساقن برا وقته برا امشی ببینن امشی راحت بین امشی خوش بین ایوانا به توپی خوی به تبنگی خوی به چاقی خوی میشی به دار دستی خوی بین جی ساله همه دیوان کن میرا قاشی وانا چک داننی اما ایرو سهرو کتیه امشی قاشی سهرو امی داینم چاد ببر ام گیری دایی اولا خونه سهرو کی خونه دوا خونه سهرو چی بیزن پیوینه ایوانامه به حکم انتا ترکتن تنه چقای سیانسی بیه تکم خواباندن ایجاد ایجای چی بینز امجید خلصن اوجی مینامه گاوا بیزه ام شابن حتبن Lamede bi pêşengte tevgera jinên azad tê jayê meşa aştiya civakî tê organize kirin. Meş û beşdariyan jinan di Sûyekê Gulanê de li qada Şêx Seyid bê li darxistin. Tê jayê ji bo tevlîbûna meşê bi daxuyaniyeke nivîskî bankir. Di daxuyaniya bi ser navê jin ji bo aştiya civakî û çareseriya demokratîk dimeşin wa hat gotin. Em jinên ku ji bo jiyaneke bê şer, bê îstîsmar, jiyaneke wekhev û adaletê tê dikoşin kirdeya avakirna çareseriya demokratika pirsgirêka Kurdin. Bi domdarî têja dibêje piştî banga Birêz Abdullah Öcalan a 27 Sibatê deriyên aşteke birûmet li welatê me vebûye. Em jin ku dê wê bangê herî zêde qebûl bikin û civaka demokratîk ava bikin. Em dizanin ku civaka demokratîk jiyaneke sosyalîst a wekev û azad e. Em avakirên vê jiyanê ne ji ber vê sedemê em ji bo aştiya civakî û çareseriyên demokratîk dimeşin. Em bank li hemû çalêkvanên jin, feminîst, ekolojîst, jinên ciwan, rewşenbîr û hunermendên ku parêzvanên mafanan jinên ji netewe û baweriyên cuda dikin ku ji bo parastina jiyaneke azad û wekev bimeşin. Em dizanin ku em ji
dibêjin hêza veguherîner a jiyanê ne werin em hemû bi hev re di Sûyekê Gulanê de saet di 16 de li qada Şêx Seyid a Amêdê soza xwe ya ji bo civakek demokratîk bilind bikin. Ciwanên Êzîdî li ser peyama rêbera Po civiyan li Şengalê bi pêşengeya Yekîtiya Ciwanên Êzîdîxanê û Yekîtiya Jinên Ciwanên Şengalê li ser peyama rêbera Po a ji bo civaka êzîdî civiyan û semînerek hat dayîn. Civînê di keseyeta şehîdên pêşekên PKK Şehîd Rıza Altun û Şehîd Ali Haydar Kaytan ji bo tevahiyê şehîdan bi deqeyek rêz hat girtin. Di civînê de peyamên rêbera Po ên ji bo ciwanan û civaka êzîdî hatin xwendin û nirxandin li ser hate kirin. Endama Yekîtiya Ciwanên Êzîdîxanê Hebîb Şengalî axivî got peyama Seroka Po ne tenê ji bo ciwanan ji bo hemû gelên êzîdî gelekê girîng bû. Fikrê Seroka Po em li ser lingan hiştin me bi fikrê wî hêza leşkerî birêxistin kir û me karî em rê li ber fermanê bigirin. Civaka êzîdî hê jî li ber xeteriyên mezin e çar aliyê me şere. Ji ber vê pêwîst e em hêza xwe ya parastinê mezintir bikin. Li Qamişloyê Komxebata Yekrêziya Kurdî hat lidarxistin. Komxebata Yekrêziya Kurdî awayên xurtkirina wê û asûyên paşerojan bi pêşengeya navên de Firatê ya lêkolînan li baxçeyê Azadiyê Qamişlo dest pê kir. Di Komxebatê de gelek rewşenbîr, nivîskar, lêkolîner, hunermend, çalêkvanên mafê mirovan nûnerên partiyên siyasî yên li Rojavayê Kurdistanê rêveberên tev dem û Meclisa Sûriye Demokratîk mesede amade bûn. Piştî rêzgirtina hevseroka daireya têkiliyên derve ya rêveberiya Xwesera Bakur Rûşatê Sûriyeyê İlham Ahmed axivî got konferansa Yekrêzî û Yekhelwesta Kurdî li Rojavayê Kurdistanê gavek dîrokî bû ji bo hemû Kurdan bû mînak û divê Kurd rê nedin parçebûnê. İlham Ahmed balkişan ser ji nû de